Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Ibadallah usikum wa nafsu bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsiran aw yasadaqallahu al-'azim. Bapak di Gunung Tanjung bagi kekuasaan istri di Cibulir manusia-manusia Kusbul Harmat mengatur sekali anu bahagia bahwa kabupaten Sudah Semirau tiba-tiba bersyukur sangakan ke Allah rahmatan wassalam wa kejujuran alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan para sahabat abi kaum termasuk sadayana. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah dengan kesempatan orang senantiasa kembali di pertempatan yang sering pernikahan yang Deni Ramdhani sadang bulan Sartika. Deni Ramdhani kelahiran A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang Deni usika bitaqullah niatan di namanya niat abdi nikah lillahi ta'ala. Pada namanya niat abdi nikah kun anak bulan Sartika kajang Deni Ramdhani lillahi ta'ala. Fokusnya masing-masing aa yang kenal usahakan si bapak ke ucapkeunana ketika bapak nyebutkan dibayar kontan langsung tarima abdi nikah laras mohon bapak ke oge sami kobot sia kita mau kasih kasus bapaknya silih katus kedua pihaknya mun jauh kuah halo teuing malaweun ya teuing ya mohon ya sekali di sing kahartos kedua pihak bapak teh kahartos wayang kadawihan deui siapnya wa uzawwijuka ala ma amarallahu sakin ma'rufin aw tasrihin lahu bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Deni Ramdhani nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina bulan Sartika mas kawina ku perhiasan emas 10 gram kontan. Tarima binika kaneng bulan Sartika binti Bapak Edo Jujo ku mas kawin mas perangkat pastor. Yang Deni Ramdhani nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina bulan Sartika mas kawina ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Tarima binika kaneng bulan Sartika binti Bapak Edo Jujo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad wa sallim wa barik wa dawu tabarak wa ta'ala kulli ashabihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-syakirin alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa yukaffir majid.